sekali lagi. Ya, angkat keranjang Dede. Angkat keranjang. Ya, manwadu kaum deh berupurba. Berupurba ras berusembiring. Tolong hitung pendapatan daripada pengantin. Berupurba. Berupurba. Ya. Berupurba ras berusembiring. Tolong dihitung pendapatan daripada pengantin berdua. Biar nanti kita bisa informasikan berapa pendapatannya. Ya, aina berupurba dah, berupurba. Jakam dia bersumbiring dah, ya. Hai, hitung kaina. Ya. Ya. Aman mandu kam pengantin dua nah. Adi soleh kam puas dengan lalu kita puas-puas. Asal jangan saya mengingat menimbang. Lalu kami pang memutuskan. Saja ngenca ada waktu tanggal raya kayak. Maka membantu kamu sir jabatan kami. Ja kari-kari na buku gendang. Je kamu kari-kari ngadi lanek. Atur pergi buat. Ya, siap. Lanjut. Mana pariban kami dari Purba? Baru tobing. John mah tujuan. Lanjut. Hajar pergi bot. Tanggung Ya. Tes. Baru tobing. Ayo baru tobing. Ya. Memang cuma sekali seumur hidup.
Ya, gendang teras nge. Jamaina usur-usur na. Jadi jaga di nurus sangat di kamlandak. Era duru kur kita grina. Gelah pebanci. Erdalan karya lupa huli. Siap-siap kepada Purba. Bravo, iya.